ka Gold Bio Oil, ka umpanyang kali kababahatam na kabanta ki kali. Kabaduna artangka na kiwe ki diesel, ban apply na kabanta banbo ya ki petrol pump, pila ban phone ha ki number, pila aru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Ha kasin kaban kong kaban long kasngi kaban sa akan mau, bat kasngi kaba kerpang ya kadong ribhoy, ha kaba Henin kasih lala ban pli ya ke radio station kaban Ribhoy district kabal ai kerteng Rachel Digital Radio Station. Ya kene ke radio station labu ha market complex nongpo. Ha kene kasngi lawan ban pli ya kene ke radio station dau MLA jong nongpo constituency uba Amiral Bonsim. Ha ka jingi don lang jong i deputy commissioner ke Ribhoy district ikong RM Kurba. UMDC jong kenongpo constituency uba Balajit Rani, UMDC jong kemahoti constituency uba Charles Marngar, uba Rocky Marwen, uba Lansius Imli, bat kiwi-kiwi de kiba kentup ya kiba Hyeng Asem jong ba Dipendro Marsing, uba di Utara jong kene radio station. Kentup ru ya kinong yalam niam jong ka Balang Presbyterian. Ha kene kasngi lara kheru ya kejing dap basau pukandai snem jong ba Dipendro Marsing, ha keba kene katari kalejar ngkat ba MLA jong nongpo constituency ba di deputy commissioner jong Ribhoy district ki ya penbej ban pli ya kene ke radio station ha kene katarik. Kaso kemen ba kaso i sisa ya ki breu ki ba penon kampung i besar ka bo bleu lai mene masing keren i arjenio masuk tu i kesam ke jong ki sound engineer ki dan la ke jong kesam lala ka jong kasap ni dan dia kiba penon kam hok ni kasap ka bo blei ula ai ni ka long ka jikut pui koi kata ka de kiba pen kemen ne nga ba iba dipen na do benswa ila don ka studio ni idan kasap ka kepang ban ne ka sound system nang ta ban ruai ban tem idan ki album ki jong i ba ni pen ni idan kasap ka kepang ba kumta man la gasngi ila nang ya ya ka jik sekri ki jong i bat kalalong sisa ka jikut pui koi ban angay nang baga ni ka radio station ka jong pililay kan long ka jingkut ko kalat ay kubori kiway ijingruay mo ijingruay iri ijingruay taga may mariang ijingruay gospel kiway pa deki kubor haga ni ka dong riboy ka jong i amtang haga dong riboy haga jela bat ka pertay hi pura kuway kung may lay sungo manenang sedang kani let's say galak ban long kasin ka banengkong haga state ka jong i ka ba ki riushmet kin peniak pun kini ke station dan ke digital radio ni kepelong ke borong ke bakrau na ke banca kinong peralenti bagi la persang ban kenjo yang di katkum kajinya jong kapor ngagi scam bagani kalong ke way na ki platform ka ban ai ki lan om tang ban pathai ki khubor ani ban ai ki khubor ya ki jingjia ki jinglong jong kadong kathain ki jongi andre kan long ru kum shibenta kum ada pan kren mene da e ba Charles Marngai di MDC ba kan long ke jakai ke ban ai ke platform na ke benta ki badon ke sap ka phau ha ka ba ngila ban peni ya ka sap ka phau ki jongi lang ba ki radio station ka ba ngiyo ha ka ne ke jaka ingek ba ka ne ka station ken ai ya ki jaga lane ken wer ki khot so haru na ka banta ginu ki bakwa lane ki badon ka sam ban bani ka sap ka phong ka bo ki hidon kata ka de ka thong le se ka ba ka ne ka station ka don ban terwa na ka banta ki pai ba ki khon samla jo ka dong ka thain riboy ki jungi i RJMO mene ila complain hangga jing keren slam jomno mene la ong tu ba pila keren slam ngala piul panang ne langan keren slam ne komno ta mangade unong keren ba khadu ngan keren ham slam india maaf onom soye namar bangi hapan pensngo i katu ne ki jing pensngo ki badan kam ki ba ngar ngasngolong excited ba benta hangi namar ba it is very first of its kind hakajing suktu jonga kalong bakani ka digital radio ketika banengkong ha ka distrik omtang distrik ha kejelar kumala ka sutu 4 don de nganga susarong sibun bangayo ya kene ngarensan ban yeng ha kene kejakana ka benta ban inaugurate ban pli ba ya ka bakum kani ka digital radio kapan kan mau yagi hagi por gi baladep ladengin pai ha ka juk jongga gramophone kalalik ka juk jong gitu ki kaset
mau kaset tape kalalek kejuk jogi CDs kalalek kejuk jogi pendrive komputer ter kejing ruai kilalek gitu mentah kilawan gini belum digital online kiba siklik mobile kalalong kamen suara lagi sondur ngakan mau wah kerta kejonga kibalasan yang gila syambun sin habingi sondur ngapan up lagi benai dah bangini ason itu kedur magidon live art li hagawai geril kat banlut tu gawai geril pi hap up si benai pun punong son yo ben son baru gawai kesenong kesamla kesenong ngi up ulan man kesiung play balik sondur ngi yo ben sak hadin si benai kita kedik kejuk kalalik gitu kejuk mentah son mentah yo mentah idon haga generation kabala yak step hadu kata ngamla ban mudur ban yo sngo menne na iba kersan dami sofai mo ibala pen sngo yangi bakani kalong international kamut pa baru wi kepercaya gila ban yo sngo ban iya ka it's amazing kalong poy ka bak ni sngo sarong ya kani bak kiba penni kiba peniang ya kani studio kumbakalong kidei napo riboy kidei parsenong paratan ki jung ki bahayeng ki bahasem ki jung ni kat nong isau sar abangi menne ba itu iba na dihar mo ibarwai kejing rwai rap ba kecin boy ngala jauh mat besong tu marangas mung melung yelede ba pleng ki kun samla ki jung ni ki lala kat ne ban rwai tiba ibarwai nengkong ilarwai kejing rwai so tenat bai ba maring iba timbung larwai kejing rwai hindi iklet penyitu kerteng juga film kerteng juga betul film beri akele ham akele tu ladang ngambak lah saya cuma dan film Hindi jangan kenal masun rai mana ngom cek ke film yang Amerikan gitu de kapan melung yang ipiki dan ki nomor rai ki badan ke sab ke pong ki banang ban rai ke sau tenang antai kong dafi rai berkapta Pingi i kisat pong gini kilong tangkat tu kat ni kariboy kampat sei kani ke platform kaban sei ya ki bebun ngatrai kini online competition ki badang don ban sei ya kini kisap ki bangi don ngim syom la sadin hagi por ke baladep ka pensa din yang i gade kajing leran ke jongi kajing ting ke jongi kajing kyu ke jongi ngi sau sarong mentah kuwei na ginong mikma nari boy ii bagjing lanang mi jung kisap kipong ngim sadin haga pule ka puthi ngelayak sakma gidon gisnem bagari boy kayo top le kayo second higher secondary ya secondary bat komputer ter result bengi ngiyo ngim syamla sadin haga bede bat kijing ruai ka put ka siaw ba komputer ter ngi mentai lanang mi hagi YouTube hagi mobile gijungi ngi teng-teng ape apa balak pe po YouTube tu ka pe cak ngai buat rokilan lalu ni udah nang ni saya nak kecing roai apa mi kali mang ni personal dia na diwan personal dikan kita lah udah mah laci itu pun ki kun samla na thain den na nong khra na long do na musling nong thmai na keleng jong ka ribhoi ke jungi kinami kat nongi so sarong ban i ya tu ban i apa kisap ki hong ki ba phi don kat no ka pen ngau kemen yang ni bat ngi sengau sarong sibun ba idon ha ka bakum kane ke distrik ka bala penmi kinong thau jingruai jungi adu mensua kim sam la bakra ban thau ke tu jingruai ri bhoi ri cham gari jonga lumlang ki khun jong pha tling ni yang ka we ke kerten ban kiu kerdan ro kham chane mulung rolling stone sadap namaurong snai jingruai asut la shor la penwandur ban ngi kini kelas dang mi mentah apa katem riboi ba ik kejungi ban ngi skam ba kani kejing don jong kani ke studio jong kani ke digital radio peran kan ya rap ya ki babun ki babun ki iba WD Mersing lembat ki parlok ki jong pi ka tim ka jong pi ka badan ni ka dedication ka jong pi ngai na do pasdang hagi babun ki bentang ngalaju yo kalan ba niat trelang ba i idong si jauh beriu peniak berjanai karkom perkat berdang karkom sim ya kam karkom pentelun ya kam
ialah dia iba depend ro mersing di nong ruai ba roken men ngir di nong ruai ki buan na gaying kesem ki banang ban sinajing ruai tu san endi mersing Reverend NW mersing ki ba lami ki mi na ka sinong jari kong ka sinong jari ki sa kendong jari ki mi na tu ka sinong kita pendon burung ya kedong ka thang ke jumi manu ban poi berkat ki mi ki badan kesat kopong ki bala contribute ya gadong gathan gari ke jai pendriu bejungi ki sau sarong sibun kilami ki bakum kini ki nong sisa ka dau ka ba we feel proud. I'm proud of all of you. Ni sau sarong bangi don lang bathi akap kum kani ni kit pok kriang ubleu nang don rengkat bathi nang kerhu kerhai ni sau tu kidan sibun ki jing ki challenges kidan sibun ki jeng ki jeng ya lenti kamlong ko besuk ban penieng ya kane ka digital studio ko jong ki kamlong ko besuk ban manage ki staff kamlong ko besuk ban siwi ka tulop kamlong ko besuk ban penia deng sudan tanggawai ban ong aktin pareng sa ngan keren ka ban ong we have to convert challenges into opportunity ni hab ban penkala ya ki jeng ki wengi ya kendo syakilat ki bengilak ban penjanai ini kilat ki kabu bengilak ban penjanai ka kum terkam iba depend kayeng ka sam ka jong phi ki kun ki siu ki jong phi beli nang ker nang kiu saprang sakmat kamen sim ka jing terli ha jong phi ni kwa ban iba dami iba sanbor bat i arjemeo ini laingut ki beran hangne yang bat phi nang dok pinangla ban peniat ek negam bat ni scam hagi por ki banwan kindan sibun ki inisiatif nagaliang jong ka sorkar nagaliang jong i DC jong i menai lakren hakaba pin hab ban yarap nagamta ka publicity nang ta ban sungo persngap ye gijing donkam gijing penpana ge donkam nakhan khamstet ban poi segi paipa segi snong segi thau ko kumta ter ni scam bagane gijing trilang ga jong i inangla banang pentelun nagapor sakapor bat ka penmelung yang i hagani kesni ga di coincidence kaba kadai ka sngika ke jong iba dipendro masing hak tu ke sengi kaba ni fun ni fi